Ravu kuzazenye mitavino imangange after antina le milaminye Didi West Ikaba leo utalala pamoja na mimi unsasikia vizuri. Kono wasku mi pepweke kenga mi pepweke atenga mna yu wangu na kajabi mi pepweke nani Tsy-Mi-Dôdô Tsy-Mi-Dôdô kabwe kono manu kuna tadini no nala na kai le multimilliardaire Sharif. Ai sakupa mbele sakupa myoma sakupa mbele sakupa myoma sakupa mbele sakupa myoma sakupa mbele sakupa myoma ratatatatata yeah. Kololo 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 zara ile no bebe no masma tukfa umekono alira lira tikanya ne dudu za fanino Lancement Queen Ikaba Mashir Rana menoza umeshalipa ila vitu. Il faut jamais oublier ce qui est derrière l'arrangement tout ça. L'homme qu'on appelle Gaval Trigger. Kono wasku mi pepweke kenga mi pepweke atenga mna yu wangu na kajabi mi pepweke nani Tsy-Mi-Dôdô Tsy-Mi-Dôdô kabwe kono manu kuna tadini no nala na kai sakupa mbele sakupa myoma sakupa mbele sakupa myoma Jules Torivo sakupa mbele sakupa myoma sakupa mbele sakupa myoma ratatatatata yeah. Big up respect honorable Zukivundi les coachs des corps Nicolas Dupuis big up Abel Anissé Jacques le Panambola Oula Vamne Agne